Ti si rekla da ljubav ne umire nikada, da je ljubav zauvijek. A to je priča o ljubavi nije umrla. Oživi je. Kako? Pričom. Svojom pričom. Ispriča je da oživi, da oživi, da oživi, da oživi. Poštovani, svi vi koji čitate moje priče,
Hvala vam od srca za svaki komentar. Radujem se da do vas dolazi moja poruka. Puno dobijam vaših mailova, nemam vremena da odgovorim na svaki, halalite, molim vas. Hvala za svaku, baš svaku poruku. Ja se zovem Jasmina Mrkonjić-Gurda. Pišem ponešto u slobodno vrijeme. To što se neki ljudi prepoznaju u mojim pričama, meni je čast. Ali to što se prepoznaju je i poruka meni da likovi mojih priča mogu biti sasvim slučajni, ali naše sudbine nikako. Mahsuz selam.